And he said to the woman, "Thy faith has saved thee. Go in peace." May God bless you. Amen. Tin anin may chene na chuan irin na hi chandam ini pha ani thlamo takin kalro ati a kan rin na hi chandam kan ni pha na thlamuang taka kan kal theina ani lalpan malsawm che rawh se. Amen.